Predstavništvo pokreta Dveri Srbije u Boru održalo je konferenciju za novinare na kojoj je rečeno da je politika koju vodi aktuelna vlast u suprotnosti sa predizbornim obećanjima i kao takva predstavlja izdaju srpskih nacionalnih interesa. Danas je vlada Srbije, zanemarujući sve patnje i stradanja srpskog naroda za slobodu svoje otadžbine, javno i bez imalo griže savesti priznala da su takozvani integrisani granični prelazi sa Kosovom naša nužnost i neminovnost. Ako se setimo predizbornih slogana gotovo svih partija koji su pričali Kosovo i Evropska unija i pogledamo njihove današnje izjave, oni govore ono što su im Dveri odavno poručivale, da nema napretka u pregovorima sa Evropskom unijom bez rešenja kosovskog pitanja, što u praksi znači da trebamo da se odreknemo svoje kolevke i svoje dedovine. Dveri imaju rešenje. Srbija treba da sarađuje sa zemljama Evropske unije, ali ne kao članica, već kao slobodna i nezavisna zemlja i tada ne bi morala da čini ustupke na svoju štetu. Mislili smo da se razmer evrofanatizma iz vremena režima Borisa Tadića ne mogu prevazići, a i nas ova nova vlada u tome svakoga časa demantuje. Oni nastavljaju kvisnišku politiku Čedomira Jovanovića i Vuka Draškovića. Mi ne želimo da budemo preokreteni i u skladu sa tim mi smo podržali skup u ponedeljak koji je održan pod nazivom Kosovo da, Evropska unija ne, kao i sinoćni skup srpskih intelektualaca u centru Sava. Na konferenciji za novinare u Boru najavljeno je da pokret Srpske Dveri organizuje također i veliku narodnu tribinu koja će pod nazivom Za odbranu Kosova i Metohije i ukidanje autonomije Vojvodine biti održana u Novom Sadu, a koju zainteresovani mogu i direktno pratiti na njihovom internet sajtu.